Kimadi kren naga jingelang meningkong jongka rationalization committee bala thao dak sarkar jilla bala pelong arterik nailar arajar psau ban yet benya ikijing dawa call Meghalaya SSA non-teaching staff association kamshim la ai jing hon ka association yakene ka committee la thao din ka jinge kendu kinoyelam ka association yum menteri rangba ka jilla konrad ke sangma ka janmi to ka sitrik nailar arajar psau ka ne ka jing thao kene ka committee ka longru apdeng ka jinge ki takaba shongkalan mangar Klembu por jongka association nadu ka laipoi trik naitung arajar psau hamadan malki ban penbore ka sarkar baka jingkin tiu tulap kadi ban longbej prapo persen umtang arpsan persen bala kular da ka sarkar na lor ka jing dawa kin tiu tulap ka prapo persen ka senjuk ka dawaru arpsen ni kinong trei ki bala rangba pat don slam ka kam pat san persen ka jingkin tiu tulap bamanusnem habakren chikilat pathai kubor din ka jingelang ka komiti Balam khamat do Commissioner Secretary katanat puli ka sarkar jila ka kong Jennifer Sendram President ka laong baki phangya tai ka jingelang la shia kraj haju shaju bat ka klem mi so AA bat penrap baka association kan beteng ya ka jinge ki oi gila form ta committee ndai kan ka jingelang bede ya shia kraj haju shaju te ngim so thu shu ko she te hadu bak outcome kam klem poi ka ta outcome expected outcome but ni ru kum ki member ni mun namar balai Impat namar kadibendan kat kum kat term some reference ni point gitu point. Ni dalam cover gitu point ti kalong waste of time ngi ru kalong use ka sang manset ni ka committee. Tingi ru kum ka association hingi bangim petpau bangim hun. Ya kan ka bangi one mentas ni. Hoi ki ong ngin shong biang, ngin shong kan no sin, ngin shong hadin chipnai. To menta ki khat sa sin hala sni thursday. Kaka tayo gan wan. Ti menta ngin wan biang chani Hakawi kasi kan wan kan shim shibanai ni arbanai ni lai banai ni imtip ya kata tenda hindi ngi kat bakpat yo hi ka demand jungi ka prapo persen kata ka 100% ba tak arpersen hi ni ngim ya pra nang teng ya sit in demonstration baik ka agitation jungi kan continue baik hadu bangin dala ayo ta demand jungi bro te kumba pla isong tas ni de jungi lang pi ang ba pim honya kata ka ayo ba pim yo kata jungi demand jungi te ai pa nakaliang jong u Commissioner Secretary wa ajing ba di siapa Yong ba nginli asyo kendiat kan kam kendiat kadi bangin penprano ini nimko ban penpra ini namar ni daga jinjinjar ni form gani ngan batai pi press ngapat batai hire do ne beling form gani association ni form gani association namar balai hakapor arjar arpho hakapor arhajar arpho bon ki member jungi ki bayo ya kam kum ki CRC ki BRC ki block ki ekto hiyo ya kam covid duty dan PPE dan anything ki hable COVID duty ki hable collect ki PGI ki hable ni kitai kilet banet cebrok ki jaka house to house visit nang ta idon na pleng jungi ki ba khlat no so kia ban oya kata kumasan rengut ki khlat na mable video ya ta jingpang tina kata kadaw dina COVID ki pangayu tu kim tip shu na mable ki da trip kam shitam pala te ngile akom nang inform ni association di ban agitate te hindi bangin wan chani agitation inform ni association kadi belai mangi sos nei te kijat yeng ngilum mi pisah kandi kan sai kat bangi don a na para member itu ki pisah bangi yo pan ni patch association sai sha kitu ki yeng kisam ki yo pita namar don tek tek yeng kisam ba sole member mo earning member mo pa ne ka kami ne te tek tek idi kimi tek tek idi pa majority kumbalai ngot songot hi idi ki pa juga yeng Tina kata kadaw kinalor kidi kiba besar ka yung sem tina kata kadaw ngi collect kata kapisa ngi ashaki kata ka diga jimut bangilom ni ka bangi form ni ka association ka jongi ndai andang ipet pada prasnam bagimle yangi tingwan kan ban yang mo ndai ada ka kim penhun ngi community ngi ru so diaw ka jingkhya ni ra bandai menta penchule by force ke bar khoi pim island ngi bangin penilang ngi yaki taki jingkhen jingdia kinakaliang ka jongi ru kai kindia kasai mo ngimla kan bangin ong ba in rai bangin shim kata ka ik ba mentasi kila ada ban discuss te hoi ngi tip kidi bri bubun kam ndai ngi di ben suthu ru ka kam juni ru kala long ba kongsan mar ngi la ka po juni ru kala thli te ka yin ka sam ka juni khon kiti juni ru kala jenja na kata kadaw ngi trai ru hata ka jaka ka ba ka pate ba yangi ka bangi haban le ita ki khon kiti ba khambon ju shu ba kandai lak e ba ka jaka ka ri juni ndai wala kata la da kikim suthu yangi menta kin shupen jlan sa community ngiru ngim la ka ngim hun bat ngim accept bat ngiru ngim la bande ka banchu penjalan ka po ikwa ngikir paruhi ba bakin dale kata komiti bakil afom pengin le no good pendap nak hikam ngiru bangin yo le chla ki yeng sa te kumba pila ba tay da ku ang kindiat te kamut bakin kintiyo kata ka demand jung tilop nya
kin tiap kandidat ni akan nu kerukom. Em kimut le siang na prenjungi ke. Kata ka bamla long ang, bat ngim la banak sab. Teman mentai penangi peteng ni akan ni kan Oh ya ka agitation ngin pedeng ngin beteng bai. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya